Karbi Langpi Hydroelectric Project Ami Lengri Hitiang Kanglili Pujor Chulangarat Kaningri. Uttor Borbit Police Outpost Keeper Langkang Broiler Ago An Kipon Iatra Hiring Tangrak Pen Kacingkon Aring Hukis Solapet Kitia Bangabelang. Difu Club along Bihu ke Kanasiki ke Bangcheng. Ada pa beer talang pen kado kawe phanda kardom pa jiriglo nunar jiponik tha beer tang ton pen. Karbi Langpi Hydroelectric Project Ami do ko phita. Project adung arong alengri hitialong lasomi turti pusi kulat kido arat ningjerinti. Hem Tikup along Kida Project Ami Lengria Hitialong Kitur Teke Assam Power Generation Corporation Limited Atum Kapang Kriya Port Lapen Langpi Hydroelectric Project Ami Tebok Terai Arong Apan Kapanong Ponke Chikok Kiret Luputa Jojor Chulang Abang Patu Mesai Kampapan Akoy Jong Dam. National Highway 36 Kachilenga Warpi Uttor Borbil Police Outpost Keeper Langkang Jangmini Pai Hini Arni ada Porpai Ketama Pormalom Puluni Along Ihum Broiler Avoan Kipon ia truck hiring tang rakpen kacing koi birda kanu seperang kipen birda nang pali. Guwahati pen Impal an broiler boa an kipon ia truck number S01 JC 0986 hiring tang rakpen pulunya hitia dung kedo rank bong hom asrama thenglo Gopur Dasbuk ahem arayalok kacing koi. Truck katebar abak perang kiang no kajuthana tengki mithang akrong manapsi dam bomlo sitami men steering katebar un edara jong akrong kapreng anat mate ar nathung sui phagamat towara pen kacing koi dam phitlo pusi jithan pon kopai ke me truck alok bangi thomatum ta areng hu kiswabak abelang kota kachini pon thu Gopur Das ahema sorta areng hu kiswabelang lapen ke pangreng api chainong atumta areng hu kiswabe sitami kapangreng avoke laso kacing koi long penaan thidun lopusi birta long don. Singhason constituency ke Parlangkang along ta Prekjamadima along kating thuramo kedeng pora birta Kat News along birta nangli. Karbenglo Autonomous Council pen Prekjam a constituency along kaching thur amo kedeng pon ason tak thaksik Singhason constituency along ta ongdum kaching thur asai deng pon bomlo. Singhason constituency arat jesemet pen kacheleng atowar kahenu pen ajok kedam tang penan aningkan pen Kisung cecak nang rentilo kaceleng atowar kenang sot ajok non malom do desang se pen arwe nanghir he aprang kaceleng atowar akrong an kepatang ponji apan klempon bomlo lasonsi non malom men rong phar arong jari teron arong rong bang pathar lapen serlong ri arong chenglok ongdung atowar silampon bomlo kaceleng atowar kaselampon ajok rong aradat atum ninga rong chipirenti pusi ribdun long. Nan malam sapor pandina parman birda bang jamarik sina. Please make your visit in AL Exotic showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near Esser Petrol Pump, Difu Karbi Anglong. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুস বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো
পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক कांच जूस। और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kim je phansi ji tham bom lo. Nang ki pray to duk lo. Nilita hemgimi kim bomlo sita lahayala ben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontang lo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitro nola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo phiputhak biotala bangthulo obe kimi atum bihu ke kan lapen kilun theknang ji pwa ke mang pen difu club along jangmi isiar ni pen bihu asike pangcheng pontanglo asu difu regional committee pen ke bilasu bihu asike along bang pharu hini sose bang phetum sike charli dun lapen alang tuma phang topon bora manus jyoti bora lapen jagriti handiko tumsi bihu ke kan kilun nang jamotang than paripon Bokajan MEC constituency ang kang tinglijan Kopa bari garwa rong along kedam tang MEC kilega hut tawar nang salam PG palamchak paplek pi thek thadala jok jangmini phai heni arni rat thur pak pen tawar ka salama sai ke deng Rada tumaphan aning pathinak lamcha kachi pike joyke bonta kheba pleng pike sungkrum non ke rada tum sai jok je si ame thang pen si choklem pon nang koklo athe non barla nang hir tanglo klimsumor atum school kidun ke bang katora pen kepa jok ji aphan lapen kisu kyun e kache pon kache wan akisung pen kepa jok ji aphan klem pon nang koklo government aphan chong hong bom lote rada tum sungbin polasi kedam ke bang kasik sak pen kepa jok ji aphan rada tum thur pak pen towar ka sela masai pado pon lo pusi rada tum pen pherang ke atum angno birta nang bachini dun Ataba birta bangila pan kang ton poniklo domi thakmi korwang thu